Evar baş Kurdistan, evar baş temaşevanên Çarpel Medya. Hûn bi xêr hatin bernameya me dengê diasporayê. Temaşevanên hêja şaş nemînin hûn nehatine bernameya Çarpel Medya ya futbol şîroveyê em li dengê diasporayê ne. Ez ê îşev ya jî em ê îşev ji were şîrove û analîza teknîk ya futbolê nekim. Ew nekarê min e lê karê her du hevkarên min bi rêz Mihdi Çilgin û bi rêz Alî Fikrî Işık e ku di bernameya wan ya futbol şîroveyê de ye. Belê em ê îşev behsa dal Kurdê bikin. Ne tenê hêla futbolê, em ê behsa giringiya dal Kurdê ya li diasporayê bikin. Nasandina nasnameya Kurdî, rola dal Kurdê ya xurtkirina xwedî lê derketin û bihêzkirina nasnameya netewî li ba zarok û ciwanên Kurdistanê bikin. Bi Kurdî mijara me xebata dal Kurdê ya neteweyî li cîhanê û li diasporayê ye. Welatperweriya dal Kurdê, lobiya dal Kurdê ku tîma Kurdan ya diasporaya ku bi reng û hêza xwe bûye tîma futbolê ya hemû aliyên Kurdistanê û her wiha hemû rengên cuda yê Kurdistanî li stadyuma futbolê kom dike. Îşev wek min got mijara me dal Kurd tîma futbolê ya li Swêdê ye û sê mêvanê min ji rêveberiya dal Kurdê hene. Bi rêz mêvanek me hîn anha ji berwarê teknîkê nikare beşdar bibe lê du mêvanê me yê din li vir e. Yek jê mêvanê me bi rêz Ramazan Kızıl e ku jê re dibêjin bi rêz Alî Fikrî Işık jê re dibêje serokê efsanewî yê dal Kurdê ye ku dal Kurdê ji Lîga Heştan aniye Lîga Swêdê ya ku jê re dibêjin Allsvenskanê. Mêvanê me duyem jî bi rêz welat Kiliçaslan e ew bi salaya di rêveberiya dal Kurdê de ye cîgirê serokatiya dal Kurdê kiriye û di vê kongreya dawî de jî wek serokê dal Kurd FF hat hilbijartin. Hûn her du jî bi xêr hatin. Gelek spas herabê. Wê xêdar bi spas Melyava. Gelek spas. Mêvanê me Halgurd Abdullah Hasan anha nikare beşdar bibe lê kengî ku teknîka wî rê da û hat em ê wî bigirin stüdyo. Belê em wiha dest pê bikin em pêşî hinekî we nas bikin bi rêz Ramazan Kızıl û welat Kiliçaslan. Bi Kurdî hûn ji kîja Herêma Kurdistanê ne û hûn kengî çawa û çima hatin nav xebata dal Kurdê. Em ji wê dest pê bikin û dûr em ê dest bi mijara xwe dal Kurd û diaspora û xebata dal Kurdê bikin. Bi rêz Ramazan Kızıl. Em ji we dest pê bikin û bi xêr hatina we dikin bi ser sera serçava. Belê navê me Ramazan Kızıl e. Weka her Kurdekî yê nifşê me nav pêşnav Erebî ye û paşnav Tirkî ye. Xwe ez ji gundê Girêmîra ku girêdayî navçeya Nisêbînê û Nisêbînê ji kê girêdayî Mêrdînê ye. Îca min li gundê xwe di navbera 984 û heta 989 dawiya wê muxtartî dikir ew muxtartî jî kî de ser navê me ma. Nav Erebî û paşnav Tirkî polîtîkekî dagirkerê Kurdistanê bû. Bi zanebûn dikirin ji ber wextê ku ez muxtar jî bûm zarokek çêbû bana gerek min jî ki kaxatek wereqekî wî çê kiribana lê lîsta naval cem hebû. Gerek ji wê lîstê zêdetir ti kesî nav nehilbijartane. Lê navê Kurdî jî hebûn mixabin ne li mereba bûn li kûçika dikirin ew jî polîtîkekî gelkî lewitî bû. Navê kûçikê Rexê me nizanî Rexê we çawa bû hemû bazo bû, çolo bû, çiya bû, gurzo bû ji ber di kultura misilmantî de kûçik heram e. û eger navê wî jî Kurdî bê Kurd jî heram in. Ji xwe ku kûçik yek li kirasê te ketibane pantolê te ketibane lezme te baxa sor şiştibane. Îca ji ber wêna jî kê li kûçika serbest bû. Kûçik jî kê ne wek li Ewropa bi nîrx bûn ya jî bi qîmet bûn.
او جی پولیتیکا که دجمنه مابو از سالا 1989 مها 11 24 و گهام سوی سبب درکتنا مجوالات از وینا گلک وکری بیجم چه پولیتیک و چیزی که آبوری به یا جی تشکی دی به سبب وی دجمن کردا داگرکری کردا بون یک کرد به دل خوا به بختواری خوا جوالات خوا جناب ملت خوا جناب دیو باوی خوا خشک و برای خوا دوست و حوال خوا همولاتی خوا در ناکبه یعنی بید لی خوا درد کبه و از باور ناکم جی که گو اوه ملت ما باب و برای ما گندی ما جیران ما نب دلیواجی بو وقت گو ام درکتن اف پولیتیقا که داگرکاری کردستانی بود گو تز کردا درخم اروپا و لوه دیجی که دناف کلترا اوروپا و پرگلا اوروپا دا وی خو وندا بکن خوش بیرا بکن و اجی که ازی جوا خلاص بم لیوی تشتک جبیرا دکر نه 6000 کیلومتر گو ام کوچبر ببن گو 100000 کیلومتر جی کوچبر ام ببن امی بیجن امی الخوف گرهن شخور بکن و دیسا بیجن ام هنا ام لبر بله گلک سپاس ام ولات قلچ اسلانجی هنکی ناس بکن ام دیسا وگرن بله ولات خلیجستان و خالی مختار گوت ناو بکردی لی پاشنا مخابه به ترکیه او جدیس قنایت بکردی ناو ولات آیا من ناو بکردی اره والا فرمیجی بکردی راسته جه اجی جه قوسری می جه به مردینه می و جه سالا 2017 بخیره خالی مختار دیس بده گوت از ریج نفشه نور وکم از بشتاری ری ببریا دال کرده بوم و جوه شاهی دید ناب کارو باری دار کردید حتی نهاجی بردوام دکن سالا 85 هات مسویده باوی 2000 وکامه و 47 سالیمه بله سرچاوا گلک سپاس ولات از بله کک رمضان ام امورن پرسی خوی دال کرده امورن دست بکی چیروکا دال کرده فکر آوابونی جو کدرکت و هون بخواه کنگی اوچاوات تبلیوی بون و اموره بیدولن ناس بکن دال کرده مگوت جبر کردیتی خواه ام کوچبری 6000 کیلومتر دور بون وقتی گم هات نسوید جی که گرت اندامکی نتوایی کی به گله کی به یعنی ملت کی به ارکتی مجبوری هیا ارکتی گونت دستیت دا یعنی نب کیفاتا نب خواستناتا یا مجبوری هیا تا اندام ملت کی او ملت جی که بن داگرکریه دیا و قداخیا و هبوناوی نای قبول کرن اجات الکود دبی ببا گرک اور که اندامبونا نتوا هنک کارشتر درخی هنک خباتشتر درخی هنک تفگرشتر درخی ایجا ملتک نل سرستونک تی آوا کرن ملتک بگومان شر جی که لازمه پولیتیقا جی لازمه کلتر جی لازمه و سیاست جی لازمه سیپور جی گلک بشه دیجی که پیوستی پی هیا ایجا مدید دواره ده بشه سیپوره دا که ماسی هنا و لأوروپا جی که بری دال کرده لگوری تجربه خواه و دیتنی خواه و ناس کرنا خواه آکو ملتی مدید دور ده جی که ماسی هنا مخواست گو مدلک کوملتی دبن نابه فوتبولی دا آوا بکن اجا ما گلک نقاش دکر منو چند حوالی خواه ام چه بکن چه نکن ام کوملکی کلتری بکن ام نزانم وقفه چه کن وک واتشتا ما نقاش نام داهبو اجا قلوبکی بنابه خواه براغه لبورلنگه هیا قلوبکی گلک کبنا خودی تجربه آزمونی و گلک هیا حتی به قوپه اوروپا لیستیا او جی که دوی باجاره مدابو اجا دوی قلوبه دا خورتکی کرد راهینر یا انترنور و
15 و 16 سال جی 25 خورت لجم کی صدی نوت و نهوانا کرد و بیانی بون او جی که دبو خوارزیه من ناویوی علوان چیچانا رو که هات راتورانگا me got ولا قلوبا براغي ام ج قلوبي عبيتنا قلتنا برنسيبي ونلغوري منا قرقتري ونلغوري منا ديسيبلين بروبلما وهي حموجي عبيتنا و اوجي دبو شاهدي جو منيقاش ذكر امي تشبكن اجا جو وند خادم تشتكي بكن امجي بورحنا ماجي ما قلت ولا اجي فرصتك باشا يعني تفضل وكا ملزمكي بكار بيني وت الكرديتيا خوا او كرديتيا قلت جبركو تبركرنا ت دوي بشيده بدي خبطاندن فكر بوي شكلي هاتا برهف لي بازارا ما بيشي بعلوان ربو ابو علوان خورتكي زانبو چالك بو و خوستنا وی گلک هبو مگو تالی بروکراسی دا گوت تشته مسئولتی بگره سرخوا اجی که دا آلیه ریخستنی و عبوری دا از گرم سرخوا و ام گاوی بادنجن دوبرا من نه مرف کم کرن که نیوی واجی که فرمالیته بو نزویج که بیجم yani malista xo tamam dikir ya rêvebertiyê îca li ser avakirin û meşandinê û zehmetiyê wê eger pirsata cudetir hebe ez ê li wir bistekinim. بله من بگوت انا پرسامن به وگریدای من بگوت انا زحمتی دما آواکرنه چه بون و ارمان جواد تنه زاروکه کرد بون دوی تیمه ده آن جوان اندنه جوا که جه بون و زاروکه کرد لدورا و گلک بون yani ez bê bêjim îro jî ez di serokê şerefê meydal Kurdê û di rêveberiyê de cih digirim got dal Kurd ji bonê lêstika futbolê bê ez 5 saniye tê de namênim û wextê dal Kurd ji bonê futbolê hatibe avakirin 5 saniye jî kê ne wextê xwe min didayê ne me ava dikir. Bêguman futbol jî kê xweşiya wê jî heye lê armanc û fikr û bingeh û tevgera wê hemû Kurd û Kurdistanî bê ti sazîkî neteweyî ava bike got nedibin tesîra ti polîtîkê îdeolojîk devê. Bêguman em Kurd xwarin û avê jî kê vexwin û bixwin jî kê polîtîka tê de heye lê ne polîtîka got me ser naxê ne polîtîka got me çînî bixwe vegirêdê polîtîka neteweyî bi wê me dal Kurd dest pê kiriya armanca wê ew bû goxort û keçê Kurd dora xwe kom bike lê deriyê wê vekirî bêj hemû netewera lê bi şertekî got di qulûbê de Tirkî, Erebî, Farsî naxifin û em Kurd kîne ji ku hatina di çi rewşê de ne jî em xwe bi wa bidine nas kirin me qebûl bikin û hemû jî karin cem cih bigirin. زحمتیه و مگوت زحمتیه و چبون و جوان یعنی میلا جوانا لسر فوتبال هبو دست پکه ده یا جی سری لیده دان یا جی و چا جوان کم دکرن yani dinav Kurda da خوشگاهی جا dinav Kurda da sasîkî bê alîgir û negirê da ti Ewropa di nav Kurda da avakirin tiştê zê zehmettir di cîhanê de nîne. Ev yek. Di do bahweriya me jî kê û hêviyê me jî kê pêşî û heta gelek sala jî ji Kurda nebû. Ji ber çi nebû. Em xwe nas dikin, rastiya xwe nas dikin. Ger tu xwe nas bike tê li gorî realîta xwe li gorî şert û mercê xwe tê gavê bavêjî. Ji ber wê me got em divê bikin, bidin û bimeşênin heta derecekî pîlekî got Kurd me nas bikin destê xwe bavêjin me. Îca zehmetê me çi bû? Ez wê bêjim
نزانی یک درفت دو الولاتا کی بیانی سازی کی چکی که اولادی که حسانی وقتی گفت ببهیس وقتی گفت بریک و پیک بریخستن ببه اوجیتا زیده قبول ناکی هینبونی یعنی تجربه پولیتیکا مای کردی ایدئولوژیک بخوا نبهور بون هفدو نقبول کرن حسودی گلک دشوار دنام کردادا سکناندنی منینا پرنسیب منینا کاراکتر مته ده پروبلم هیا بی ناسنامه بی ادرس بی ولات اما همو زحمتینا دویت واتش تا ببینی و گاوی باویجی دویت قیمه واتش تا بینی و تگاوی باویجی اجا وقت پرنسیب مجی که گوت بریارا گوت دال کرده عاول پیشی هاتا گرتن ما گوتا منزانن شخو هم کرد وقتی گو ده نورمالی ده بگشتی وقتی گو تش کرده کی کرد بپرسی همو تشتی زانی تا کسی نزانی نه لید راستیه ده ته نزانتیا خو قبول بکید کاری گلک پیش کردی اجا ما چه گوت ما گوت دوی ام خوزانه بکن ده گاوا پیشی ده از و حتی بالیم ام 2 سالا چونه پرورده به ممسته طیبتی یک قلوبا یاجی کوملا وکه هوا چاواتی آوا کرن چاواتی مشاندن چاواتی اداره کرن چاوا امکارن اماتورتی بر پروفیسیونالتی و خوریخستن بکن و هری نقطه خطا گلکی گرین برای افد بیرا ولاد تجی که بی دوی ام کرتشته گو بکن دوی برجواندی در دور ما جمعه بی امی چه بکن گو برجواندی دور ما جمعه بی لسر وی مجاره مگلکی خواهشا و مگلکی جی که سرکفتن مزیده تر مکر گو برجواندی مجی که در دور مجی دوی قلوبه دا چه ببن تکاری وی پرسیجی که از فره باقفم اگر پرسید تا هبن اره امی ورن از ورن با ولات ولا از هر دواجی بی پرسی بکن و وان روژا دسپه که رمضان و دورجی که ولات وقت تخمین دکر که روژا که دال کرد ده آل سوینسکانه ده بلیزه و تخمین دکر و دال کرد نوا 13 سالان ده درکت استا هری جور لدنیای و رکوره اف هست اف موتیواسیون جکو هاتو چاوا چه بو از هنکی ولات تو هنکی شروع بکی دور که رمضان و دلی هر کرده که دیگه که آلا رنگین هر تم بلند ببه و استا هری بلند ببه یعنی خاله رمضان برسوای بری دباوی چطور باش بر دسپیک وان وقتی آوا کرن از بخول ولید دیجام از زن سویدی بوم از ویداوی هاتم لی از باورم آرمانج به هر او کو ام دا استا بلند بلیزی یعنی آل سوینسکان به درکه اروپایی از باورم شو هدفا می مزیجی اوه و وریجی بردوام بکه بله که رمضان و افسر كفتنا رانها و بري 13 ساله خيال ذكر يا جي نبري 13 ساله 2 سال 3 سال قدر باس بون ام قالكي ما قناص ذكر ما قلت اگر ريخستنا قو ام دكن او دوي ريخستني دا برجواندي در دورا خوا ما دانا خويا كرن و مرابا ديتن ووقتی گو او ایدا ارمانجا ما ایگو ام بگهنا آل سوینسکا و جال سوینسکا جی در باس ببین چه بو لی بری گو ام وی ارمانجا دینن ما گوت ارمانجا ما یعاول ام ریخستنا خواه خوشک بکن و برجواندی در دورا خواه و ای خوشی که در قلوبه دا بدن دیار کرن و پیشتی 3-4 ساله او برجواندی هات ندیار کرن یعنی ام دا عالیه اندام بوندا دا عالیه سپونسور بوندا دا عالیه خباتا جواکی دا عالیه خواناسین دا
پر زو و چلنگ و به هیز ما خدا ناس کرن. یعنی از کارم نمونه که بده ما کمیته کم جواتی هبو، یعنی نه ایره و بری دال کردی یا جرد بجن سوسیال کمیته نه حبته دبون اجی اندام کیوی بوم اثرو که قلوب بوم لدوی کمیته دا از اندامک بوم جوی کمیته چت کر مثلا چار لیستقبانی ما حتی ششا ساعت نه حتی دو مدرسه دا مکتبه دا چون آری خورته گو پروبلمی و کیماسی و هبون تیدت کرن. یک از بیجم فولکلور گروپا کی کچه کرد چه کربو دم موستا و 20 کچه کرد بس فولکلور تکرن ابانا نه فوتبال بو. از بیجم غروبا چه کربون گو بشبل تاخات گرهان غروبا کی دی چه کربون گو بس پاقجیت کرن جبونی آلیکاری بگه دال کرده. ای گله کی مهم جی که ابو هم جبونی ما هم جی که جبونی سویدیا و سوید وقتی تجی که سوید تجی یک خورته گو پروبلم به یعنی تیرا خانه که و جواک رو مالبات را پروبلم به روژه 3000 قرون حتی 5000 قرون دبه بارگرانیش شارداری را اجا ما دست تابت خورته گو پروبلمی واهبون و ما او نا سر راست کرن تانین سر ریار راست جبر ویجی که مگلک بالکیش بون. از بیجم عرض هجا وانه چید بو ما ماشت کرن جوانی مالیکاری بدنه هب مثلا کوبانی هبو مثلا شنگله هبو یا کرکوکه هبو ما دواده جی که نبس فوتبال دکر ما آلیه جواکه ده و ملت بون ده جی که ما خود داناسین و ما اولو بیاگو ام بجنه خو ام لوبیست بون دور ده جی ما ارک خو رول خو و ارمان جی خو جی که گلک بشارزایی مهجیه هبو دکرن. بله جبلی پشگیریا کردان و یعنی پشگیریا کردان همه ورن سرویاجی و جدرو دستگاهان آلیکاری دگرت یعنی هم پشگیری هم جی اکنومی ما پیشیش خود دست پید کر. بله ام دست پیک دست سهو یک اندامه ردبری اساس بون. بله 15 جگر بون سه کمیتا نامزدکرنی یا جیوال بریدینگ جرد بیجن و نه مرجی که د کمیتا جواکی دبون یعنی 58 نفر د اداره دال کرده کارت کردن. اویک دو ما رستوران خوا و در دور خوا برخستنه کی گلک ریک و پیک ما خستبون سپانسور تقریبا 110 حتی 120 رستوران گابو ما اف رستوران هم سپانسور کربون هم جی که وک سلاح کی لهم بری شرکت مزن مبکارتانی یعنی یکی گو درمانه فراغت فروت اگر نبو بان سپانسور دال کرده هر 120 رستوران گاف فراغ درمانه جنت کری یا جی یکی گو کباب فروت یا جی یکی گروسیس بانا یا جی یکی عربت فروتن ما هم اف 120 سپانسور ما بونو هم جی که ما بخیره و به رول وانا دکر گو در دورا ما دیجی که ببنا سپانسور و آلیکاری بکن دورا ما ام بهیز بون یعنی ما خسته بو هیزک مثلا سویدیا ده بشادا گلک دخواست نزیکی مره بکن یک جه نیوه ریببری ما سویدی بوننگی یعنی ام 58 نفر بون 29 نفر سویدی بو ده دو جوا 58 جی که 29 جن و کچ بون یعنی پولیتیخا کولوژی مدمشا دوورا ده هلبجارتنا ده جی که سویدی پیوستیا و بالیکاریا ما هبو دوورا خبات شارداری ده ایگوت ما بشب نوبت گرد لمحلنا لتاخنا پولیس نکاری بو بکویه ده امد کتنه ده ما تاخ سعی پاقش دکر جبونی گو جهه شرکتا کومونه یا گول على طریق کهرباء ميزه آلیکاریا ما بکی
ما دقلك بشادا ما بريخستني كار دكر او ريخستنا ماجيكي دكر جو در دورا ما مجبور ببي اليكاريا ما بكي دورا ادني منك جابالك خبيجم احمد شليك رجع احمد يقول لفالن مني يعني اذا كوي ابو ها كاك رمضان از ببوره از برنامه مبتدوان بکن جبرکو کاکولات مخابن هره از خوازم کاکولات بریکو هره جبرکو وانها سروكي ربابريا دال كردية از خوازم هناكي كاكولات بحثا بروجين دال كردي يه بشروجة بكي كاكولات قالك برسيمة هبون هم برسيمن وهم جي طرفتارين دال كردي هبون هم وان برسانا يديجي كاك رمضان بكنش خو فرقناك اللي تجمر بريتو هر هناكي بحثا بروجين دال كردي بشروجة بكي كاكولات از بارم یک جه و مثلا امباسادوریه و انونسک و بلاف کریه واندمه داوی تو هناك جمر بحث بکه پروژه ونی پشروجه چنه بریا کتو هره بله كيك ولات دنجي متى از بارم دنجي من كيك ولات denk herhalde naçı denk çu ez bawarım kekolat got ez divê derkevim ji bername û em wî dibînin lê dengê wî tune باش مالتا وەک خەلێ رەمەزان باس کردش خۆ دیرۆکە داڵ کوردی دیارێ û bê çalakiyêkin û karobarêkirine belê dengê me belê anha deng tê bes dengê te nedahat wala deng tê erê anha tê dengê te tê min tamam fermo kerem ki bipeyve dengê mi tê anha dengê te tê min erê dengê te tê dengê te tê Teknika Kurdistanê jiya Swêdê çêtir kek Remezan internet بفكر الناس تبقى انت شكلنا انترنت ولا دنجيتها بتشتغل ولا dengê te na wala deng nayê wala dipeyivê bes dengê wî nayê ez bawerim problemek heye ولا te mikrofon داڵ کوردی وە خەلێ رەمەزان بەحث دکەش خۆ ئەم دخوازم وی روحی داڵ کوردی شون دەگەڕێنێ نا میکرۆفۆنان بکریە Tamam ana hin nühba dengê te hat deng tê anha anha deng pir baş tê tu anha dikare êdî ji nev dibêje میکرۆفۆن belê شۆمێ deng tê anha nizanim gelo yani anha deng pir xweş tê anha bipeyv anha bipeyv خەلێ رەمەزان وە بەحث دکر روحی داڵ کوردی چی داڵ کورد سەبەبا ئاوا بووی ئەم دخوازم وی روحی ئانا بشون دڤەگەرین دیستێکلیە خۆ ناو کوردا خورد بکن نامالباتی کوردا خورد بکن و دان و سندنی خۆ دیست گورتر بکن یەک ji wan sebeba ew me dest bi proja balyostiye kirî em ê sefîra bo xwe peyda bikin yani ambasadora ku dikare bin deng û rengê dal Kurdî bêtir li civata Kurdî Ewropayê li welê jî bêhtir belav bike û ji me lenkê belav kirbûn heta niha jî nêzîka heftê û sê kesa ser lê dane lê hê em bêjin li Swêdê me dest pê kiriye anha du kes me desthilatdar kirine û ew ê dijî li bajarê Swêdê dijî herêmê Swêdê ji me wan jî desthilatdar bikin ku dal Kurdê tê hemû mala yani dal Kurdê di maşat wextê em here deplasmanê karibin taraftara bînin peyda bikin wê dirê karibin sponsoriya ev tiştê xalî muxtar bêjin ew problemê berê em wana dîst dubare nekin em ji wan tecrûba bigirin yek jî ew an heme dest pê dikin û agahiyê berfirehtir carê ginê bixê bernamak din em dikarin bidin ya ji xalê Remezan beşdarî bernameyê bide ew jî agahî li ser kişihê dikarin bide ya da kampanyayê me nû dest pê kiriye a endamtiyê ku heta niha sîstema wê hinkî cuda bû wextê me re dibû endam hinek zehmetî hebû bi rastî jî ew kesê Swêdê belkî bi hetî li ser swîşê dikar bû bana endam lê ji derbê Swêdê jî zehmet bû ana ew tenê bi lenkekê tu dibe endamê dal Kurdî
او جي خالي محتوى دكاري ببرفرهتي بكي برسواوان بده وكامبانيا من سر انترنت بلاف كريه وقت نقول روجك دني درفتي بدن ما عم بن برفرهي بحسابان بروجا يك بكن بله ولات او تنه پرسک دنج اشتبه کم سردان اوانی تیمین باجارین کردستان وک احمد سپورزا خود هوک هولر سلیمانی او د چا استیده جبو پیش روزه اوانا ما كوميتيك خو انا افاكي ريفبريان نهدي شبو بنقهاوي افا بكي ام دخوازن اريكاري بكن خورت وجواني خو سبب دو سببان دقاربن بفلسفه سويدي يعني او لروجلاتان افين فوتبولجي بيش ناكفن وقت السويدي بيش ناك وقت اوروبا ام دخوازن وي فكره اوروبي الويدري بجيب كن ما قلتي او تشتي توريكي مدهيه ام حازن بور بارفا بكن وهونجي اريكار بخورت وجواني ما بري هاتشتي دار كل حقيوان هب كون درخين اوروباي او بروجه هيجي بالفرهتر ببي وخالي محتاج خوي انا بلكي بحثاوي بكن بروجي هاني كو امل كردستاني اكاديميه افا بكن بله از توبي دابين برنجي خالي محتاج بر بيدري برنامج برداوام بك از خوازم عنوان جوان برساناج بي بكن جيش بو وندانه بن بله بله باش که ولاتو چاقي ام دستورات بدن و ام بريز رمضان قصل بردوام بكن برنامج خو مالا وعطابي سباس وبخاطري واحد سپاس جبو بشتن کلات گلک سپاس سرچاوا بله که کرمزان ام وقت ولات گوت تو پاوید برنگیتش خو مجرم فوتباله بله گلک سپاس ام هما اکادمیه پیدا هرن و ام پرسیما یعنی ام بور شروع بکن بحثا اکادمیه دال کرده لسویده بکن وقت اکادمیه باشترینیا دویم هاتیه هل بجارتن و افچاوا پیک آنی و اکادمیه دیدی چند کس هنه تیما زاروکا جی هیا تیما جنان کارمندین اکادمیه چند کسن بگشتی روشا اکادمیه یا دال کرده چاوا یهون هنکی آگهداری بدن نها اما از وستا بشم براسیج دالی اکادمیه دا چاخی گو دال کرد لبورلنگه بو آقا میفهمه گلک بریکو پیک هبو دور 700 حتى 750 خورد كرو كتشي تيدا ياري ذكرن ليستيك ذكرن اجا تشاخيغو ما دال كرد جبورلان راكراني وبصلا او حبو الورما مخابن اري نهار وصلا تقريبا صلاة ستيايا جداس بيكي وحتى يرو لسرا خدميه جو ام لور تشيكن وكوميتي جواكي تشيكن بتشاول بورلانجي هبو تشاوا مخابات کرد هم د عالیه کلتری د عالیه سپور د عالیه مدرسه دا پروژه دا یا که رهبرنامه د ویژن پروژه دوادا دا ام هرگاب چالکن لی حتی ایرو جیکه هر چه قاسی ام باش هاتبنا خویا کرن جیکه خباتا گو ایرو دبه نبدلی میا ام تخوازن ماستر و پارهتر و کورتر بکن و دبر ویر جیکه ام هنکی در ریببریه دا دیجوینا یا براستی جی فکری منه پیشنیارا منه و ام کاربن سه اکادمیه دی چکن لینل سوید یک لآمده دو لهوليري وسسيجيكي لقامشلو شرط مرجي واتشيا نقلكي مهمة وقتي عم دال كرت بخوازن ولف بكن مصرفي مزنجي جيرنا لازمن وزمين وبوتنسيالكي زيادة هيا لي لهر سي جهاجي برغالا ياجي سيستما دال كردي صد الوادا وري مشاندن جبر لآمد هولير وخامش لو وقتي شصالي حتى سروكاتيا قلوبة بحثا فوتبول دكي بس براتينا ديراوا تشكي دي وشقا برا قزنج بكن وفوتبول يجي وقت ليستقد بينن يعني الفوتبول ده نابيجي فيزيك هيا بيسكولوجي هيا پرورده هيا ناسكرين هيا حوال هيا دوست هيا اجا هج وياجي كي وقتي والا دبن ريفبريا ماموستادا زاروي و پروردكن او تشتوادا نينن اجا متخوازن موديلك دال كردي صد وك موديلات دال كردي خوارن و بخوارن رازان پرورده راهينر هر تشتي شكلي
لیستکه ام لبهر سی جها چه بکن سی اکادمیا چه بکن لی وکم گوتی هی فکره ام نقاش بکن. بله که رمضان گوتنک و هی هند بیجن ام نتنه فوتبالیست ام ده همان دمیده لوبیستین کردستانی نجی دویواری ده هنچ خسی کارو خباتا دال کرده دواره لوبیه ده سرکفتی دبینن و وقت لوبی کردستان ده ناو لیگه وفای ده جی ناوی و لوگویا و در باسته به اف جی پروپاگانده که مزنه رولا لوبیستیا دال کرده هندکارن هنکی بحث بکن. انها خوشکار روزا ام لجم جهان بگشتی وقت لوبیست هاتنا قبول کرن لیم ناف کردادن هاتنا قبول کرن مخابن دغروبه دیا کرد هیا دیاسپورا کردی هر دو گروپ جی که چقدر خبات کرن چقدر کمبون کرن تک کسی نه گوتنک جمرشیا نه امداواتی جوینه که کرن ابج که جه مخابنیه لی ما بخبات خو دالی جواکی دا دالی ناسنامه دا براستیجی که مگلک لسر خبتین و مشخور خستا ایش و درد و علم گو ام کاربن و کرد امی چاوا ببنا لیستگوان و کرد امی چاوا بنا قلوبا و کرد امی چاوا دوست و حوالا شو معنیه فوتبوله اوه گو دنابرا نتوادا دیالوگ چه ببن هفدون اسکرین چه ببن حوالتی دوستانتی چه ببن اول یاری که کوره کرن لیسته که کوره کرن جی که قزنج کرجی نگله که مهمه اجا فوتبول نبس لیسته که مثل دالی ابوری دا یعنی خزینه که گله که مزنه دنیای دا دالی پولیتیک دا جیولویا یعنی که قتلون ناست کرن گو نب خیره برسلونا بی یعنی که باس ناس دکرن گونه زیده بخیره اتلتیکو بیلباو بی اساس فکره که مهبو گو ام صدی سات دال کردو بخنا وکا اتلتیکو بیلباو لی مخابن در فتنه بود ده جبرگو نزانم ته چه خزانه دال اتلتیکو بیلباو دا جغانی باسکا پیدا تکس نکاره تیدا لیستک بکی ایجا ام هم بخبات خو هم سرکفتن خو براستیجی د مدیا جهانی دا و تایبت جیا سویدی دا مجه کی گلکی مزن گرت یعنی بی بی سی سی ان ان دا گاردن رایتر تلویزیون آلمانی الجزیره ابي دروا بدهه روپلا مقاله مرچکرن تلویزیون دا ام گرتن لم نسر فوتبولی دشتغلین ام سر کرد و کردستانی دشتغلین یعنی بهتر ما اوتش دانا پیش از بیجم داگرسنی هر تر دا آفتون بلاد دا اکسپریس دا د تلویزیون سویدی دا یعنی تز گلکی زانه تر رکلامه که دی روزنامه کی سوید لقاسی دسته کی 500,000 دستینن لی مجمارتیا د کوواری وادا جپاده روپل حتی 10 روپلی سرمد نویساندن لی نسر فوتبولی نویساندن ما کردیتی کردستانی تخستن دا جبروی تکلیه گو ما چیت کرن مجاره که لجبونی وانه ما پیش برک چیکر لسولنا ده سرک وزیر هاتبون 3-4 وزیر هاتبون 5-6 پارلمانتر هاتبون روزنامه از بیجم سندیخام متانین دورا مشف چیت کرن شوی گلک بریک و پیک ایجا سروکه شاره دریا بگره حتی به کشای دیرا ما دعوت کرن مثلا ما هر جارا گو ما ساله قزنج دکر ما شدک جید چیت کر ما او شبجی که جبونی داناسی نیبو ما هم قوتا خو نشانه سویدیا دا در دورا خود دا همجی که ما لیستگبانه خو ریخستنا شبید خستا دسته وادا گوشیانی دی الهمبری دی و بابی خو بیجن امکاره کی باشت کن و تکنیکا وی هر تشتی وی ما پروفیسیونال دکر یعنی جوده بون بهتر دال کرد داناسن بله که رمضان ما بیجن گازنین و جواتا کرد یا دیاسپورای
و پشگرین دال کرده چنن گازنو هیوین و علیه کم دبینن الاستادیوما جچار علیه کردستان جنو زارک و جوان و بچوک و مزن و هر رنگ سیاست الاستادیوم لماچا دال کرده دبن علا کردستان دو استرانه کردی پشگریه دکن به هستک کردواری علیه که جم دبینن هندکن پشگرین دال کرده الاستادیوما کیمن و چه هیوی و چه داخوازی جه پشگرین دال کرده هنه جبو پیش روژه نها وقتی گویا چه دازنه و دور چه هیویه و بله وقتی گویا که هیویاش در دورا خو بکی لگوری من نراستا اگر او هیوی پیشی تشخونکی مالا خونکی جیران خونکی شربانی خونکی ایجا براستیجی که تماشابانی دال کردی نه هندک بنگوری سوید حتی ما بارکر ام هاتنا اوبسالا نه بارکرنا می سوید و اما بورلنگی و چونا می اوبسالا براستی گلک زحمتی اساس تشتیگو هاتا سریما ایرو دال کرد ناوی وی هیا ام پی گلک سرفرازن یعنی کلی هاتن گو دال کردون دا بدر بکی او بارکرن گلک زحمتی داما یعنی ام تیک برن براستی ليه وقتی گو ام بورلنگی تماشاوان ما لگوری آستا ما و لگوری جه ما جه هر کسی زیده تربون یعنی ام دهاتنا سودتیلیا دور نزیکا 5,000 ایمتنه دهاتن از بیجم بورلنگی لگوری ام حتی سوپرتا لبورلنگی لیستن لیگا دوا یعنی گو ایک بیجی 1,500 تماشاوانی ما هبون و تیجی زانه سوید زیاده تماشاوانی فوتبال نینن بهتری سوکینا و فوتبال نگلکی مهمه جبونی سویدیا و جغرافیا سوید گلک جاب دوره چونو هاتن گلک زحمتا روجه و ساعتی و لی بیداویه کم کرنا تماشاوانا گریدای دال کرد و نب گریدای تماشاوانا بایا گازن ایم بخواهش تماشاوانا ناکم جملتی کرد ناکم و بشه سویدی ناکم جبر ام چقا بخبتن ام چقا ببنت تماشاوانی خواه بخواه و در دوره مجی که تماشاوانتی جبونی مبکی لی ایم گازن اکمه بهتر جئه اوی گود بیجن نتوبون سرخوابون علا رنگی امی گازنا مجوایا او گرکا بنی وی گوتنی داگرن یعنی او گوتن نه ارزان نه بلاش نه حسانی ورب کارانی یعنی ام آل سوینسکا دلیستن آل سوینسکا دیروکا ما کردادا یک تیم تیده نلیستیا لی مخابن هاتا وی درجه یعنی ریببری چید ببره ببی چقا نباش بن چقا نجی هاتی جی بن هاتیا آل سوینسکا وی ریببری آنیا یاو تیمه کتا بناوی کردی با علا کردستان وقتی گو درد کوی ماچی خوشی ای رقیب درد کوی دا پرلو را دا دا بیجی یا ورکتا اوه گو تیجی وری ساعتك خو بدي ده يعني انا نحو جاي جو يك جفر بيجي وغازنا جبكي ابتشكي يعني قلت تبخو بكي اجات بيجم تشقا قلوبا رخصنا خو باشتر بكي اورغانيزا خو باشتر بكي خباطا افاكرنا قلوبي ريكو بيك بكي وماجي خو قزنج بكي وتماشابان جي كي زيده بن او انا نقلكي كاركي قالك زحمه تدبينم بله سالچینی دما هات خواستن که رمزا یعنی لوگویا دال کرده وره گوهرتن یک جه سدما مزنه بو که ناو لوگویا دال کرده سیاسیه لو ماجی سپانسورین مزن پیدا نابن و یا چه خسی راسته چما او گوهرتن درکت و گلک برتک جات نشاندانج عالیه کرده و کمپانیا چه بو و مبخواجی امذکر من خواست که نه لوگو وره گوهرتن و نه ناو نتشتک وره گوهرتن جبر کرو دال کرد کتبو دلیمه کردستانیان و یا چه خس راستم کاری نکی بحث بکن يعني اگر ام بيجن مش كردستانيه خو دور بكبن دوين رمزي خوجي كي دور بكبن اگر كردستان بونا ما تعداريه ده هنا كدي والله يعني امي او كرد بن كردستاني بن وامي قيمه خبو تعداريه جي بينن يا جي هنا كان راح تسدكي دلي هنا كادهلي امجي تخازن دلي وابمنه يعني وادلي ما خوش نكريا
ام راستیا خو د پاریزن اگر دلی هناك نخوش ببي حتى كاربن حتى بفاتسن جبر دلی وانا خوش ببي لي من نویساندن که نویساند بو ویچاخی دا مگوتو بنگهات دال کرده شپولایا يعني الركنيوي تمليوي شبولايا يعني نابيوي ورنجيوي علاوي نزانم ناخذ زياده بكم مدتاي هذا هورجلي هذا لي وي او كردي قول دال كرد خدي دركبن وين هيرنغو او آلونا وريغو هرتن دمام او پشنیارا کو جبدلا ولو گویا کو ام دناسن او ما پجراندی او کو او خهزو كيف تايمه ما بخوا مقود بلكي حناك بجارة يكمدي مقو قالو بسويدي دبيجين يا أخوة مطرني مقو قالو حناك هناك يعني حناكا نيساني يتشي يعني أو قسي بالكيش ببراستي بيشنيارا قهرتني لي باش ببسر نكت جبركو بلي جبركو قال لك وقتي مدال كردا باكر يعني مبخو دال كردا باكريا يعني نمبتني لي ماتورا آواکرنه از بوم بیک بتنی نکاری تشتابه که مکلیاتی جی که بحثا نفره کی کر وقت نیمونه از بیجم جبر ولات گوتنام هاتا برین دال کرده آواگو از بیجم یکو که احمد چتینر چلیکر فالینه پیزا کوی هبو جسه سپانسور داده ده هر ماچه مدد خبتی وهر هايب جيكي قوتيه قولا وفنطا ددانا هاف 10,000 حتى 4,000 قرون هايبي قوتي دفروتن جبوني دال كردي اجا دال كردي لسر ويكد وطعب وقيداني نافو رنگو علاقا قرتيا وخوا دايا ناس كرن ويبميني بله قالك سپاس كاك رمضان برسك من دنجي هي قالك نافدارين كرد ياجي هن نافدارين كرد از دزانم که سپانسوری و پشگیریا دال کرده کرنا و دکن نمونه ازنو جن تبیرامه قالكي بشتري ماتشاد بو او جي تي حسكرن لسويدي نافدارين كرد اكو سبونسوريه دكن هنا تنن كيمن زيدان يعني ازمك يعني بس سبونسوري يك ايكونوميك وديام جي بشجريك معنوي مخابن ازنا قوتنا ترما او نافداري كرد ياجي دولمندي كرد كارسازي كرد زيدا سري خب دال كردي نيشاننا وقت مقوت ما دال كردي دا كرغو برجوندي در دورما چه بده يعني سه چار نفر هنا جوجا دال كرد هاتا باكرن وحتى ايرو جيكي بدال كردي رنا او جيكي قالك بكريز بيجم ايدين هيا بازار جروس بيجني دا يرفسو كباب هيا اف جدسپیک و حتی ایروژ که بدال کرانا در ویوانا جی که جار هنک دی علی کاری کریا لی اکونومیا ابوریا دال کرد حتی گوهاتا وفصلا رستورانگ کرد دلار نابون يعني مثلا مكر ونكر در رستوران يعني رستوران که زیادتر ملستو قومی پیدا نکر گو به سپانسور مجیه که زیادتر اوب سالا پیدا نکر مجمال مو و گوتابوری پیدا نکر یعنی براستیجی که هم کرد نزانم وکا گازنه که یک بیجه وک رخنه که یک بیجه یعنی امش خوره نشده هاتینا چوا؟ مگو هر دو جیده بین هم گازن و هم رخنه یعنی ام جبر خواه جبونی خواه نعتم بله كاك رمضان ام هديتين ضويا برنامج خواه و کنگرا دال کرده چند هفته بره لدار کت لباجار وبسالا سویدی هند درباره ود چه دکارم بیجن ریوبریه که هات هلبجارتن کوی کاری پیش روزه بکی هنه کمپانیا هنه کو دال کرده دور د کنگره ده از بخواجی بشتار بوم بحثا هنه که ماسی کرن هنه که گازنجو تبینیج علیه طرفداران و هاتبون
از مفرق کرد که پشتی بدو هفته یک سر و هن تبینی بیک هاتنه و هن هاتنه راست کرن هویه تاج رببریانو چیه و چه بتت کارنه که بحث بکه یعنی یک جه گازنه که یاجی تبینیه که بود گوتن که ام دبن اندام لجمر نامه نای دیوا میلمه نامامته و یا برکو پیک بویه وقت نمونه دبیجم وکیدن بچه بجبر که من دخواست از وی پرسیجی که کلات بکم نهاتو لورد تو چید بیجی لسر کارو خباتا سالا پیشیامه نها اتخازم بدم نشان کرن کو دال کرده ده در ریوبری هنه ده سروک هنه و خباتا و زمین وانا جف جودتره يعني يك ريبري هيا سي نفرن شركات جونات سروكي ويا تشتي قدال كوبي د براتيك دا خباتي قوتين كرن حمو قريدا يورا دورا يك ريبري هيا ولات سروكي ويا او جيكي د سينوردارا يعني اقدمي واندام وقوميتا جواكي غريداي ويا يعني تشبج علاناوي قاداوي نفرحه تشتيغو صدي نوت خباتي دال كردي وتشالاكي دال كردي سيستما دال كردي غريداي بشركتي ويا وسركت سروكي ويا بيغومان بروجي ويجي هنا وإدال كردي بوجي هنا ام د فرقا كيماسي خدنا اذا كيماسي من نيكو ددونا يعني ام قلوبكي جو مججهكي انيه بجاركي دي ودور دجي استنجي شيبون اب صلاه دوايا جو ام بر باشبوني بدچن هم دا اري سيبور دا هم جدالي رخصتني دا وهم جدالي اقدمي وقلوبي دا اجا او كيماسي هيجي جلك هنا يعني كيماتي خلاص نابن لأمد فرخا وعدنا چه آلية اندام تيده بي اي تماشابان بي اي قوميتي جواكي بي اي سپونسورتي بي اي ليستقوان بي اي راهينر بي مثلا ابصالة دوا ايگو زيده سرتي سكراندن گو ليستقواني كرد ام كوم بكن او جي كنا هستانية قالك زحمتا يعني تنكاري ليستقوان كي كرد جي قلوبكي تركا بي سوي جبر الويدي تشارج على زيدتر موشد دي معاش دي دا ناي يعني براسي مرة جشتي ما لبرجوندي خود ما يزيني اجا براسي جيكي ارجيكي هناك ويصال جي قال لك ام فرقا كي ما سيادنا ام جيكي هدي و در دوري خود كن جو هناك تولرانس بهنا فرح صبر بكن جو او تشتكي مسيحة بن ما ام ناس دكن هاي جواهنا ولسر خبات تكرن جو روج دوف روجا ديرا باشتر ببن بله کلک سپاس پرسخونی داوی بکم که رمضان ایسا سزونا گران لپیشیا دال کرده گلو هدف آل سوانسکایا يعني تجمع برسي ازي بيجم هدفا ما نليستكا نقزنج كرنا بيتر اورغانيزا قلوبيا يعني ريخستنا قلوبيا دالي اندام تيدا سبونسور تيدا خبات كاري ويا اقدميه وي اف جبوني ما بري هرتشتيتي يعني قزنج كرن قالك حسن يا خوشكا روزا گويك ليكي قزنجكي لسويد جبو جوانين كردا مهمه جبو جوانين كردا ام كرد قالكي طنگ ليد ميزين ودمكي ليد ميزين ندوف دريش قالك يعني وقت جو يك دوف دريش سركفتنا بخازي ورنا كرن وجهه جو يك شويدا تدا بمنت في رخصنا يكي باش بي لي دوي علي دجيكي هدف ما هنا ارمانجي ما هنا بكيماسي جر د سوبراتا ايدا يك حتى تشارا ام خوازن نبوادا جهد كرن لوي غوري ام تبدغرهن لوي غوري ام شغلن لوي غوري ما ترانسفير كرنا و ام بهدينا جيكي غوامه دوي علي دا جيكي بگن ارمانجي خو بله کلک سپاس بريز رمضان كسل جبو كنت بشتاري برنامه دنگي دياسبورا بو و کلک سپاس جبو
شیروین ته و آگهدارین کتدامه دکارو باره و ده سرکفتنه دخوازم و سپاسیا و دکم جدل جبو و خباتا که وکریه هم جبو لوبیه هم جبو کرد و کردستانیه و هم جبو جوان کرده هم جبو سرکفتنه جوار دخوازم دکاری و ده گوتنا داوی هند بیجن هیه ام برنامه خواه داوی بینن بله سازی که نتوایی به و نگری دای غروبه که به گلک زحمتی و هنه و نای قبول کرن جی زود زو لولقاز جی که ایمانا ما هیا وینا ما هیا خواستنا ما هیا گو امی وی خطا خرانکن و دوی خطا دا جی سر بکبن دیسا دا بیجم برا تماشاوان گلکی زانبن گو ام عینادا ما و خواستنا ما و سرکفتنا بینه و امی بنا تجربه جبونی قلوبه دیشکه بله گلک سپاس واجی که چارپال مدیا را گلک سپاس دکم گو نخاش حالو تینه روژابه و فکر مجی که به تماشاوان را پارو دکه اون هر هبن و امجی وک دال کرده آماده نگو هر دم پیوستی پی هبه امجی که برنامه وده بشتار ببن گلک سپاس بونی تا تایبت گلک سپاس بو وجی سپاس مالاوا به سپاس بو تماشاوانین مجی امجی پشکرین دال کرده بیجن جبیرانکن تایبت اسویده هران ماچه دال کرده تماشاوانین هجا تخوازم برنامه خواه ببیر آنینا حلب چه بداوی بکم ویدیو ما هي أمي بوي بداوي بكم برنامج خواه وكون دزانن سال 1988 شازده آداره جنوسیدا حلبچه کم کجیا حلبچه باجاره لباشور کردستان پیکات زیده 5000 کرد کردستانی جیانا خوش دستان و ام هینجی و جانه دل خود دجین و ام تجاری جی جبیران نکن ام هر ببیر بینن بوان هستن بجانا گران خوازم خاطر جواب خوازم ام حلبچه جبیران نکن دما و خوش به بخاطر و حتی جاره کدن بمینن ده خیر و خوشیه ده ایوار باش